Persangkela usipai jangkari Israel ban penyap yo Prime Minister jangkari Israel. Kene ke video kebelah yang viral haki social media lasaki yo sipai jangkari Israel hak baula persang ban penyap ula persang ban siat kela yo Prime Minister jangkari Israel uta Netanyahu. Kene ke video kebelah post haki social media lasaki baune usipai Israel udang kenrai syakaliang basang basa u Prime Minister. Hak ba mariami kene ke jingjia kiwe ki sipai ki be danang atake jaka kila penjajai kila tanah yo ne usipai kum sebentar bu online na kino ki jingjia ki basosi na ki bor sarkar jangkari Israel bat kham tam lei bau persyakela yo Prime Minister kari Israel. Une usipai ubalasya tanah ru para sipai ula pertajam ru syaka jakasa jauh Prime Minister. Daka bau uang bau Prime Minister udai ban resign na si sendan ya kane kakam Prime Minister. Namar day tang na katma jong u kajing kwa jong u ban her tmaya gasa menta arwat ki parlak jong u kilak ladasyan. Kum taka sapelong yu une usipai bau un her tma kela bat persang ban penyap ya u Prime Minister. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sagane kawe ka video kapin ba une unang Palestia ulah kemen ulah risa da ka bauang Allahu Akbar ka bamod ublay ulang ubakrau jangki Muslim. Hadian baki leno Hamas kelas dang ningkong yak tma persyaya ki Israel kata hanyau tarik ubunai Oktober usnam arajar arpulai. Henry minta pejpat ke kabajai u hadin bakari iskalat hernam ding napang ya kari jong u bad bon ngot ki balayap kin toplang kelong kena. قاعد برقم له إجادة قاعد بقول لك يا